Oke, kita kasih yang biasa tambal ban bareng-bareng bersama New Agisa Music Production, Gumilang Entertainment, WD Audio. Terima kasih teman-teman yang punya Rainbow Community digoyang kembali. Ban uripe sandalan-dalan golek mangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Sidi ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan. Emak jedot, ono pan pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Emak jedor, pan pecah maneh. Isih-isuk rezekine tambah lupa. Oe tambah lupa. Tambang lupa, oe tambang lupa, oe tambang lupa. Aku iki tukang tambal ban uripe sandalan-dalan golek duit sing halal kanggo sandang lan pangan. Tambal ban nasibe untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan. Emak jedor, ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Emak jedor, ban pecah maneh. Isih-isuk rezekine tambang lupa, oe tambang lupa. Tambang lupa, oe tambang lupa, oe tambang lupa.
tambah lupo oe tambah lupo lagi iso oe kok iso pipit 17 ke